lento. Yes. Yini abangayenza? Yazi esigabeni esengikuso angithi ke ezuthe senginsizwa ngiphakathi nendawo nginguye ubaba nginabo abantwana ezingiubaba ngingene nje kancane lelo kamera nginalento engibusayo ukuthi ngihluphe ngokwazi umntwana wami ukuthi one unasiphi isiphiwo unhloboni because into engiyibonile mina lapha emakhaya asikaze sinakekeleke ngokweziphiwo zethu kanti ukube ngokweziphiwo zethu sinakekile ngabe seliludi ibanga sesilihambile futhi lokho bekuyokwenza kube lula ngisho ukubuyela kuwo umphakathi siyolanda abanye yabona velasi kube khona siyobalanda sibagrume sibanikeza impilo so manje uzithola uhamba ibanga elide uhamba ulambile uzothola isinkwa manje sekumdala abanye bafa ngisho ukufa bengakaze befike eziphiweni zabo ngoba akubekho abantu ababanakile so into engayisho shortly emakhaya kakhulukazi ngakithi ukuthi abantu ababaza abantwana babo umntwana wakho uma egudi kusokha kumelekelele make it ngalendlela leyo ukuthi whatever it cost akabe namakhokha akabe nani adlale lelo bhola zihlupho yena njengomuntu omdala uxhumane no coach lapha nalapha abanama team amancane umntwana wakhe adlala ibhola until yazi kunento engifundile ngoba sengihlala eGoli eGoli ave zinakwa iziphiwo zabantwana there is swine velase eGoli ama artists akhona onke eqala ukucula emancane abadlali bakhona bebhola abaqala ukudlala ibhola bebancane abantu abadansayo baqala ukudansa beko grade 2 grade 3 umntwana mawuke bane party nje wajiva ivele ibuka into yakho ukuthi awulo mntwana uyajiva lo njalo makune party uyabizwa ujive uma kunokuthi uyayibona lona akhulu umntwana kwakuye imila kalula lento ngoba iyaniselwa ngazi noma uyangizwa nemvelasi so now nanso nje into engifuna ukisho emakhaya ukuthi abayinake babaza abantwana babo bayinake iziphiwo zabo kuyobasiza lokho ngoba mina asikaze size senze lulu lezi zinto sesiyenza ngoba into mayikuwe kodwa uyabona ukuthi akubi lula wayibeka bhuti wami